majku vam svima tamo u pravosuđu. U 7. pokoljenju, ne u 1. nego u 7. pokoljenju. Operite s benzinom svoja smrdljiva, prljava usta kad izgovarate prezime Mamić. Sram vas bilo, žgadio jedne hulje mučke koje se skrivate iza funkcije koje ste dobili politički, jer sigurno pameću i sposobnostu niste to zaslužili. Bando jedna uhljebljička, vi u sudu u Osijeku. Vi da sudite meni i Mamićima, mater vam korumpiranu, bezobraznu, lopovsku. Su to obični alkoholičari, pijančine. Znači vi u Osijeku desetljećima svaku presudu možete kupiti za litru vodu. Imam potrebe da kažem tim sucima, vi ste banditi, vi ste zlo, vi ste Sodoma, vi ste Gomara. Obraćam se sudu u Osijeku, Vrhovnom sudu Republike Hrvatske i Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Vi ste najveća kolera, vi ste gori od potresa, vi ste gori od pandemije covida, vi ste gori od svinjske gripe, vi ste gori od ptičje gripe. Nema narod hrvatske budućnosti dok se vama ne stane na kraj. Vi niste tijela pravde, zakona, vi ste tijela nepravde i zla. I to sam vam želio poručiti. Vi banditi koji ste mi namontirali sudski postupak, jer djela koja ste meni stavili na teret, djela koja ste meni osudili, koje ste izmislili, nikad se nisu dogodili. Ovdje pred vama sjedi đubradi jedna najpošteniji čovjek ikad koji je hodao Hrvatskom. Čovjek koji nikad nije ni prekršajno, ni nikako drugačije kažnjavan za ništa. Vratite pare Dinamo, majku vam, kad ste dokazali u montiranom procesu da je Dinamo oštećen. Nećete, razbojnici, bando, kriminalčine. I ovo moje obraćanje je danas sucima Ustavnog suda na čelu sa onim rektalnim alpinistom dijaboličkog izgleda, onom spodobom, jednom huljom, jednim uhljebom. To mu je kompliment kad mu kažem da uhljeb, onim predsjednikom Ustavnog suda Šeparovićem, onom hrpom govana od Mate Arlovića i svih onih njihovih tamo, onih bestidnih sudaca koji donose takve sramotne odluke, koji se skrivaju iza onih svojih toga i koji donose iz dana u dan odluke diskriminirajuće odluke koje ljudi kupuju